ndiko libuwa huko tevera mafhungo pano kha Belran News one vachikhadia valelwa nga Robi wa Chikovele. Zwiwo zwa midalo ndi thaidzo khulwane kha vhupo ha dziḓoroboni dzhangoni ḽa Afrika. Vhathu vha paḓaho miliyoni 4 vho kwamea nga midalo ye ya ḓo vha hone vhukovhela vhukati ha Afrika nga ṅwaha wa 2024 ngei devhula vhubvaḓuvha ḽa Nigeria. Midalo yo vhanga u phamuwa damu ḓoroboni ya Maiduguri. Vhathu vha zwigidi zwa maḓana mavhili vho kwamea nga tshiwo itsho. Kha ḽa Chad, nnḓu dza zwigidi zwa fusumbe dzo tshinyadziwa, ha dovha hafhu ha vhigwa na mpfu dza ḓana 45. Vhunzhi ha vhorasaintsi vha khou tendelana uri midalo i khou vhangwa nga tshanduko ya kilima na u sa pulaniwa zwavhuḓi ha kushumiselwe kwa mavu. Vhasedzulusi u bva kha ḽa Israel vha ri vho tumbula uri tshanduko ya dziṅwe phurotheini dza zwipuka ndi ya ndeme kha u thivhela malwadze. Vha ri tsedzuluso yavho yo wana uri phurotheini ya acetalomu i na ṱhuṱhuwedzo yo khwaṱhaho kha u lalama zwipuka. Vho shumisa data ya tshaka dza zwipuka zwa ḓana na sumbe. Tsedzuluso yavho ndi ine yo ganḓisiwa kha Journal ya Nature Communications. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News fhasi hango u dovha hafhu u bvela phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani u tou thoma kha TikTok, Spotify khathihi na YouTube. Hone arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha ri founela kha 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.